Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kerteng juga kade Dameki kari Kharsati bat ki jukhot inga I dame. Te kene ka jirwa bangin pelai la khando terek ni la buat kerteng Pher. Thew DJ buat music producer la nai kum baki juang music composer. Te hakene ka jirwa Pher ngala sebentar kum nang compose kene ka jirwa ne ka ngasnai ka music. Te ningkong banga sedang kene ka project kelong kum ne ba ngadang songkai hiang nang syutam kai hapok keyboard gitu te kawan kin kata kesur ba ke sultanat. Yang tu ngap perkhat ba ngat harai kani dengan liat lang buat iban buat kibi ki nang roi de tengah harai kelap sultanat. Tenang tu ngap hak ke projek iban te dadap nang tu hadian si benai ne ar benai la phak biang ngap pada dan ngala sengap pada ke full music tengong I ba ni hak ben buat nang roi kani jiroi namar ba ke music kelak sultanat palat tengi kuat ben buat si ki kentian buat kinong ken ot Hima ke suang tengi la phak ikani ke jiroi kum I kimi samai ba ji ai ban ding do kumbai di isi khadi kias chera tegila pha yaki ka project dalam untuk pada ke bampo lagi kumba san benai benda bentho bat hadu ben dadap recording yang ngadong sedang kene jiroi la roi hi dai ai ban ling do bat I kimi samai ya kene ka music video bangila bo kerteng Pher yang berpelat la khanyo tarek haka porsan badia jan met haka YouTube channel janga hi bangala bo kerteng dame music. Ya kani ka music video ta ngila ni shoot tang ha kawai hi location hang tai hapo sora ta kila na hapo sora bagi la bon keleng ki jaka bagi le hapo jong ka sora hi ka snong sora hi ta kidon ki location wai arab bagi shu itna bagi identity tangi shu ya shu da ka shu na kat ha ka bagi kok ben I wonder hapo music video kan kat I bersem mentah ni ta arngot shwai I benong rwai hi I kimi samai bagi ai ban lingdo. They don't so ki arngot ki supporting artist I berkaitan nak ki sabet Jessica Lendam but I Mike Iver majau. Kajing mut jong kene kajiroi Pher kalong Lada kadon kuno kajing jar pedeng si Samla ru kemudian ke kaban Pher ya kata kajing Ïeid dan ke ka majung thot ru kanum Pher la da ka long kumno ru ta to takadang I putmi da kata ka tang pengin khot Pher ke ka jiroi. Kajing sisa ta kani kam dei sho ka jiroi ka beningkong ngatan nadu mensua pebang ngadang syong kelas 5 ngalak sedang ben sna music dalam satu keyboard hajar khasa ngalak sedang ben sna dong tu te keyboard bang asyik saya outsource ki music lojong kumba sabar kumto te keyboard ki bathiet ki jura jong sabar tengam doyo por bha bangan le pitang bat kini sene te mentau senam pada ngap khat ba nomor I ki labon ba ki bon ki nong roi ki budan sab bat ki nong sna jura ki budan sab tengah kwa ban persani kini mentau sien bat ki te anda ka ya yo bha ngathrai ngala ben nang penmi susu ru hadian bat kini ki local artist mau kumpang juang ke piru ki babaru ha da boleh film aktor okay kata ngathrai imat insa persang hi am shwa bangan ne ka shwa bang nak film tang imat ngala ben thrai ngan snam music video skoi bang sak hiru tang saya pai kata ka jing film pa hadian kan ta ka jing kerpat jangan ki pa ta subhasa kersan lem bingi nomor ba kelmo pingi rungin demla hi benle ai telong nak kerpa di besar buat saya subscribe but nang krishan susu engi ben nang support bijengi kanang bangi rungin nyok mensia bangin nang le sile kene ka kam te tang kata hi kubli subon Bara teng jong adi case sara but nga di way na kinong snag na kinong ni Pher but hakajoko poro nga di ulong wai but ublayo ak bentarang hagan ito music video ro ni pay snag ka di jurai de saban kut ulu snam arajar akhoy de ini dame I badi producer jong ka jurai ni ipa I but I bandit ya traditional ka soundtrack no de inda kila ida snap ka soundtrack ki ya punya ngaken di punya ngaken yang di biang maksudnya dan ya kolab lang akan jurai mah dengan biang mah di kilo apa ke jurai itu ada dalam asngap itu nggak sultanat kan
te kikli yang ala kan perlok kan thai ro balaban ban matalang kong ni ma balaban rai hang ni ra rai te nong tu ngap khat ngap khat I kimi te ini kimi ro ibla jurai teng ban ngam swa te nong ta pada ngabi kimi tu la hang tu kumang ni tang ban ini ban khat ka jurai ko konsepnya ka idea ne ko kumrai kum ta kan ma te Ay, ni sampai sinarang kali jurai. Pher te kalong bon hakat ka jinga emer jumut wa happening jingi ki nosna ne nomor banding kang ki bon ha ki jumut ni la amul banai bateng thareng ro teng for shot nomor ba dapat khat lalong 30% nak jurai lalong bagi rai bateng kasi tu ma te sakawi ro ni kwa ro ban pinya dei lang yang long ndi tang ki pada kasi jet berdiri jingi ro bagi berdiri nak ki jet berdiri kila bin satu jumut lang long sepang kini kejurai kan tak kadang ni bentalang dah ketin paring ro kindiat bat ketin kasi te ni sepakat bit long bahaba bai dah ka ketin kasi te ni sai Pher nomor ba kene ka dong Pher kamut ba ko bong ki paring kamut no difference so kalong kumta kan ladang ai Pher kamut ba dalele ro long kajing Ïeid jengi kanum da jinjas pa jinjas kana da dang ye jangai spa jangai kana ro kajing Ïeid jengi kanum Pher te long kan long be kumju te kata kan kajing mut ka chokan ek joro ai sapoi ai kada kateng da kada ko pa janga ko long da ni bam lang na kajo kaplyang tenteng ni bo ni hado da hap sapyang sipang la le so shet hado de is lang janga ba pi ba Ïeid malabo kerpang wala ding pen kyang ken ke wala ding pen kyang ken ke dalale ro kajing Ïeid jengi kan Pher te kade ka jura jengi ka kateng Pher ka saplak ba haka khanyo trek betau nai ni haka por san baje ha YouTube channel jom I dame ka kateng dame music te sko ba ba la su the no le te sko ba e krishan lamingi but sa share sa like sa share sa comment lang man naman ngas tu ba pisa so tanat si share kani jurai ba kani jurai ko lang ba nisna na mata kerpang jo pisa hi ba pinya enjoy pinya pila pen dedicate iba na genre na de picnic sinistay la share li sisngi te katahi